Ngiyabulisa. Indaba namhlanje sizokhuluma ngabantu abanezinto, ukuziphakamisa nokubaluleka kokuzehlisa. Esikhathini esiningi abantu abanezinto banento ukuthi babuka abangenazinto njengabantu abangasilutho, kodwa ayibonke. Kodwa i-importance yokwazisa abantu noba usunezinto yikuthi nazo izinto lezo ziyazihlala emuntwini okwazi ukuzehlisa ebantwini, nokuthi njengoba umhlaba noba impilo ilisonto ijika nje, nakusasa xa selikujikele mhlawumbi isondo wavuka ungasenazinto, bayakwazi ukuthi ububazi ngesikhathi ungenazinto bayakwazi ukuncedisana nawe ukuthi kodwa sike sadla kulo, kodwa besazi lo. Okuhluphekisa abantu abaningi ukuthi ngesikhathi mabe nezinto bayalibala ukuthi abantu abangenazinto nabo bayafisa ukuba nezinto futhi bangabantu. Into ebalulekileyo ukuthi ma unezinto subuka abantu, omunye useba judgmental ukuthi abantu ngamavila, abantu abacabangi. You understand? Yes, it's a blessing ukuthi wena unikezwe lo mqondo osharp okwazi ukuthi wenze izinto zibe progressive, kodwa ungalibali ukuthi ukuzehlisa i-umbrella term yakho konke. Engangokuthi ngesikhathi udinga izinto you were mingling with laba abantu abaphansi, so ungathi uma usuphezulu ubusubenza abantu abangacabangiyo. Ngesikhathi ubhekene nobunzima ubunalabo abantu, ufana nomuntu othi xa egibele phezulu kwendlu agibele ngeleli, xa esephezulu alikhahlele. Ukuhlika kwalowo muntu kusho ubulima, because maye selikhahlelilele mawusuhlika kusho imizuzu uzojump, either ngaphuka okungenzeka noba yini embi ngempilo yakho. Kodwa xa ulibeke kahle ilele waliyeka ngoba usazi ukuthi it's your way down, ungafika phansi uphephile. Okungangokuthi enye into ubona abantu behlupheka beke bahlala kahle yikuthi uThixo umnikazi wezinto nguye okukhuphulileyo ekususa kule level ephansi. Usuphezulu uyalibala ukuthi he is still down there, usahlamba abantu inyawo. Wena njengoba usuphakame kangaka, njengoba usudla nendlula mithi, yena usesephansi usahlamba abantu inyawo, useselodi bar. Ubona amadoda njengabo David, ubuThixo besho ukuthi uDavid usenhlizweni yami, ngoba uDavid wayengalibali abantu ayinabo ebunzimeni, wayeze azakhumbule izingane zabo. Ungakhumbula ukuthi uDavid impilo yakhe ngesikhathi sazingelwa nguSawule wayencedwa nguJonathan, kodwa uthi ngexesha sekumkanini seyinkosi uthi ukhona yini endlini kaSawule uba ngimenzele umusa ngendaba kabani, ngenxa kaJonathan. So ungangokuthi ungabalibala abantu, ngisho izingane zabantu abakuncedayo ube kule level okuyo, ngoba the moment ulibala kungenzeka ukuthi impendulo zakho zikuThixo phansi, wena usuphezulu kakhulu, kanti phezulu kukhona nedistraction. Awusavikelelwanga nguThixo ngoba izinto uzifumene ukule level ephansi noThixo eminawe. So xa usuphezulu usumshiyile, umshiye hlamba abantu inyawo, ilevel osokuyo ayisekho protection yezinto zakho. That's why esithi funani mina kuqala kuba konke kuyabonga kwenu, ebese sithi ingcebo yenu niyinikeze esandleni sami ngoba mina ngizoyiprotect. The moment uyithatha ingcebo yakho kuThixo iyachitheka ishabalala. Okungangokuthi zifundise ukwazi abantu nokuhlonipha abantu, wehlike noba usunento. Leyo nto izoyipreserve ngoba mawuphansi kodwa izinto zakho ziphezulu zikukhulumele. Akuye phezulu akube ludumo, kodwa wena hlika uye phansi. Sukuya phezulu ushiya udumo phansi ngoba uzakuwa udume wena. Indaba ithi uThixo sesephansi. Njengoba usukhuphuka kangaka, qaphela ukuthi ungamshiyi phansi usiya phezulu, kodwa ungamshiya phansi uye phezulu akusoze kukulungele ngoba phezulu kuyashisa mawungenayo uThixo. Ngathi yikho ukuthi asifundeni ukuzehlisa, ukuthobela
nokubambisana nabanye abantu singazenzi ingcono ngoba sibusisiwe.